Target del OCNR para implementa con el Solid Waste Management Ordinance na syudad na otro anyo. Por eso, asigun kun Jerry Polisco, Supervising Environmental Management Specialist del OCNR, aura pa lang de apuro ya sila taase con el information dissemination and coordinasyon ng diferentes mga stakeholders, especialmente el barangay. Mes de Julio este año pasigun sila ya empeza hace con el preparación y ay asa sila con este hasta na mes de Disyembre. The ordinance was already approved by the Honorable Mayor only July 7. So the city government through our office, we prepared a activity plan for July to December. These activities focus only for the in preparation for the full implementation of the ordinance. Kasi some of the provision of that ordinance we need to arrange first, particularly on some provisions, for example, yung MOA with water district, no? And also the information dissemination campaign. Asigun kun Polisco ay tiene mas grande responsibilidad el mga barrio oficiales una vez ay implementaya con el Ordinanza 2016-176 o el Ordinanza que establece con el Integrated Solid Waste Management na syudad. Uno del provision del ordinanza amo debe na magakasa pa lang segregated o separauya el magataman buluk, hindi taman buluk basura y aquel ta puede pa man recycle. Debe también según que chenia el magabaryo di ila particular material recovery facility o MRF para na disposal del magabasura. Yase pa ejemplo si Polisco con el MRF del barrio de San Roque. Aside from the DILG, no, tiene se habla sila ley. Tamandagat kanila each barangay to also to comply with that RA 9003. So there are some barangays like specifically like San Roque, no, so already substantially complied as to compliance of the provision of the proposed of the approved ordinance. Asigun kun Polisco obligaw el magabaryo para kumpli con este ordinanza aber para evita con el posibilidad que ay enfrenta sila sanction na futuro. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.